इया कचौलिपा यल पुचे चुङ्गु समय फल्चा बिहिबा शिलान्यास जुल महानगरपालिका मेयर चिरिबाबु महर्जन उगु फल्चा शिलान्यास दिगु ख विक्रम सम्बत 2029 साले दुनाउंगु फल्चा 2057 साले श्याम मलिकु वो लक्ष्मी महर्जन लिसे स्थानीय जनता देखे तसो खसा अनुदुगु लालीगुराँस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था अदालते मुदतया जा पनाबिगु ख नि छदय कानुनी लपुलिपा फल्चा देखेको नीति बिहिबा शिलान्यास जुगु ख बुङ्गदलिसे सोनाचोङ्गु उगु फल्चा हाकन देखिगु जीव लेतापि आफ्नो सम्पदा ह्यमी जनता शिलान्यास ज्याजोस थ्याङ्गु ख यल महानगरपालिका वंगु भदौ 3 गते हे शिलान्यास यातेङ्गु खसा भदौ 2 गते हे फल्चा या शिलान्यास पनि त जिल्ला अदालत यल अन्तर्कालीन आदेश विवस्थकी जुगु ख तर वंगु भदौ 23 गते अदालत अन्तर्कालीन आदेश खारेज जना हाक्न देकेलाई लपुचाका बिगु ख ओको ऐतिहासिक फल्चा बुङ्गदे रथ सालिबुले नापा समय नकिगु याना चंगु खसा आ हाक्न देके जा लिपा अन समय नकिगु ज्या न्यायको खन धागुद।